Načelo čak 2/3 obiteljskih biznisa u srednjoj i istočnoj Europi dalje su njihovi osnivači. Naša istraživanja pokazala su da dio njih, i to nekih 26%, aktivno razmišlja o prodaji svog biznisa i kako to učiniti na najbolji način za sebe, obitelj i sami biznis, te se nalaze pred izazovom kako uspješno odraditi taj proces. A svi znamo da poduzetnici vole dobar izazov. Za uspješnu prodaju biznisa važno je imati dobru priču, ambiciozan, ostvariv i smisleni poslovni plan koji balansira rast biznisa s jedne i profitabilnost s druge strane. Vlasnici se moraju odmaknuti i objektivno sagledati svoj biznis iz perspektive potencijalnih kupaca, što koji put predstavlja ipak veći izazov od očekivanog. No, preporuka je svakako da treba nastupiti ozbiljno i tako osigurati ozbiljne kupce. U svemu tome treba uzeti u obzir i vrijeme koje ovaj proces oduzima, te osigurati da se vlasnici mogu izuzeti iz poslovanja i funkcioniranja biznisa nakon prodaje.